Sikubingelele sikwamukele ohlelweni ezikabhoqo well studio sesihambe sahamba sagijima sasafika lapha ePitoli sathola ugogo Mabalabala uyena ke lo umbona eduze kwami konakele kakhulu uzothi echaze ngokuhlenga impilo zabantu kujulwe kakhulu hlala nathi sizohlala nawe sikubingelele gogo. Ngiyanibingelela nani nonke emakhaya nani bantu abami ngiyanibingelela. Omunye umuntu ehlele ekhaya uzoyibuza ukuthi ubani ugogo Mabalabala leli kaMabalabala liqhamuka. Cha gogo Mabalabala bantu abami mina ngibuye eSwatini. Yes gogo. Ngalana ngilethwe kwenza. Yeah. Ngenzile ngase ke sesithola lendzawo la iSosha sengihlala la iSosha ngofeke. Ngiyabona ngina 2 years nje ngifikile la. Ligama laMabalabala lichamuka ngelidlodi lami lele ngithethe isikhwama sakhe. Bekangumlungu logogo kodwa vele bambita lo Mabalabala. So nami lelanga ngibuye kuthwa before ngibuye kuthwaseni ngisesekuthwaseni bangifihlela lesikhwama salogogo ngiso lesa. Ngisivusile bese sigogile lesa logogo Inskip. Laka Inskip leli dlodi lami kodwa ke bebambita ngagogo Mabalabala. Ngiko ke nami ngingogogo Mabalabala nami ngiphose ngifane naletinto labathi bekangadithanzi lokungcola. Nami ke ngiyakuthanza lokuhlobile ngicabanga ukuthi ngifude yena. Abantu bafisa ukwazi ukuthi iziphi izinto ongathi uyiphethe ejulile ezinhle futhi isikhathi esiningi ngiyabuka ukuthi uthinta izinto zebusiness kakhulu. Ungabe unaso isiphakamiso esithinta ukuthi umsebenzi webusiness noma ngabe ithaveli noma ngabe amathenda noma ngabe yini le umuntu asuke eyiphethe esandleni ethi isiphiwo sakhe uyakhona ukuyiphakamisa iye phezulu? Gogo kuphakamisa ngiyaphakamisa gogo mina angithwalisi. Ngiyakwati nje ukuthi mina sihambe siye esidulini ngiyodibanisa emadloda akho kuba nemithi ke lofika uyisebenzise khona le bese ngiyabuya ke la esigodlweni ngiyakugucula nangicetha ukugucula sengiyaqala ke ngiyakusebenza. Kukhona lokuthi nje ngikudibanisele madloda akho ngugeze uthole ukuthi kona ke kungaphasanyana ngikufaka nje ingcabo kuphela bese sekuba khona ke lokunye kuphose kuyafana nalothi ngikubumikisa esigangeni sidibanise emadlodi ngibuye ngikugucule ngikupheke kodwa ke kona lokwebusiness kuhluka ngendvo yinye kuhluka ngoba kunalamafutha lawa lakhiwako la kaMabalabala lawa la attractor le business ukuthi ibe fast gogo ke ngiyakwenta ke lokho kodwa ke nako kuhlukile kukhona lokwemafutha sekukhona nalokunye lokungathi kujula julile njena kona ke ku fast kwengalo lokunye lengikhuluma ngawo nema price awo ke akafani kodwa ke ngeke nawo ngiwagagule phela la online uyangifonela nje ngikutshele ukuthi kuba ngimalini sebese ke lokunye ke lengathi ngisebenta ngako ke gogo kuba ngilokuthi umuntu nangaba katholi bantwana la khaya ufika bathole. Uyakwazi ukuthi usebenze ngale nto le umlungise athole umntwana. Gogo noma bathi bekane ma fibroids kuba naletimbita lengimcala ngato kodwa ke bese ke sekuba nale yekugcina ke lele tamenta ukuthi abambe vela athola umntwana kulomnyaka lengibuya kuye nje ngina 8 webantwana. Lengikhonile ukuthi bantu babathole nala bese bathi sebadzala bona bathi awugogo mina sengimtsala ngeke ngisalunga bese long as nje la khaya usaye esikhathini udamthola umntwana gogo. Ngifuna sibuke umuntu mhlambe othi ngiboshiwe ngisayijele ngabe sengigwetshiwe ngaba ngakagwetshwa uyakhona ukuthi ungilekelele ecaleni mangisejele.
Ngiyakhona gogo kakhulu baningi lengibasitile ngiyabalekelela ke ngekuthi baphume ejele noma ngabe mhlambe usesesitoksini ufuna bo bail bangafika nje bantu bakini ngiyakhona ukusita unede kuyithola leyo bail so yafika ke esigodlweni sowutogezwa sengiyavala lelo cala gogo. Kulula gogo hayi kulula ngoba phela umama omama isikhathi esiningi niyensebenza ngokubamba insizwa noma usebenze futhi insizwa ukuthi zikwazi ukubamba intombi ngesithi ngiganile ngonkosikazi nginendoda engihluphayo iyangifebela le ndoda uyakhona ukungilungisela leyo ndoda. Number 1 gogo number 1 ke lapho asokufike khona ngoba nje umfati lo febako siyakhona kumlapha nendvodza lefebako siyakhona kuyilapha kodwa ke kunendvo lengibukile wena gogo bantu bafuna lokuyathatela ubakhanze sebagijima lesikhane indodza seyihambile noma umfati sowuhambile kani kuba kuhle lothi lo muntu umlungise kusekuhle kusenalesikhathi angadudluthula lenzambo wow manje ke ukhanza bafika vele lembuti seyijabula insambo seyihambile imbuti sekufuna manje siqale buyise lembuti bese ke siphinze ke sengikhani ke sesizama kufaka ema-whole club hayi ema-whole club goga khona la ngiqale kwenda lesikhani nje kutoduma abafati nemadoda abulala abafati ngabathe ngihleli phansi ngiyayibuka lento la online ngayibona ngathi hayimbi phela lena kodwa info lehlupha kakhulu kuba ngilobufeba nje na kakhulu nala kulabafati nakhona lamadodzena ngithi lento leyikhona ngahlala phansi ke ngase lento yami ngiyayakha awungayibona ngisebentela gogo yasebenza manje usumlungisile uyakhona ukungibambela yena ukuthi akasanyakazi ke la ekhaya umbetheleke manje ukuthi noma ngabe ngigana othisha noma ngabe ngigana onesi noma ngabe ngigana oyilawyer lo sisi akahlale la noma yini gogo noma ngabe uphethe kuphi sidamhlalisa phasi nakade ukuthi uyasebenza aphuma emsebenzini abuye ekhaya nakathi umnika imali ukuthi ayogross umkhanza ashayisana nalamakhabethe labo Shoprite ujahe ubuye ekhaya lakhe ya nase simbethelele kahle umfati ekhaya kuba njalo gogo ukhona umuntu ozothi into zami ivalekile njalo la ngihamba khona kuthiwa nginesilwane noma kuthiwa kunento engithweswe yona uyakwazi ukungilekelela mhlawumbe sihambe siye emfuleni ungikhiphe into efana naleyo noma ngabe isilwane noma ngabe yini egogo vele mina ngisebenza kakhulu ngako lokukhipha silwane ngahamba ngaye eTanzania nangiyakhona bengingakayeli kuyokhipha silwane bengiyele kuyofunza ukukhipha sithwalo sikhona nje sithwalo lengisikhipha kukhona lengingeke ngisikhiphe nato letipoko tiyahluka gogo khona lesinye lotasikhipha ehlane sikhona lesikhishwe emfuleni khona ke lo khanza uthi vele ngeke siphume ehlane angeke siphume emfuleni sifuna kuyokhishelwe etikwelithuna gogo phezulu ngoba uthola ukuthi angithi inyalo lami mndenini sesiyaganga labanye baphuma bayothwala labanye bafuna lidlodi lisebentele bona bodwana so nangabe sowuthi bathi uhamba uyangcunza kuthiwe hayi la kwathatha umhlaba wemathuna wasetshenziswa kanje nathwaliswa wona nentiwani ngawo gogo so vele leso sifuna ukuthi siyophuma lela sithethwe khona gogo wena nje nawutawuthi angidawuhamba ngiyosikhipha emfuleni angeke gogo size siphume kufana nothi umusha isikhathi salomuntu noma ngabe phela mhlawumbe unedi imali akayikhalela imali yakhe kodwa lesikhathi uyammoshela ngoba utawusola uphike kumbuyisela lemfuleni lendva ngeke iphume vela ayisiyo le futhi ekukhishwa khona yabona gogo injalo kuthule kakhulu mana ke gogo khona indaba oyithintayo ebucayi kakhulu sikhona isithwalo okwazi ukusilungisa ukwazi ukusikhipha usilungisa gogo ngiyasikhipha mina isithwalo
khona kodwa lengeke ngisikhiphe nawe ngiyakutshela ukuthi lesi angeke ngikhona ukusikhipha. Bungakanani umngozi uma ngabe umuntu esethi no ngikhathele manje ngiyashiya isithwala? Bukhona bungoti gogo ngoba nangabe ungasi strong angeke uzosikhipha. Yebo. Singabulala ngisho nawe singabula njengalamanye emakhaya nje ukhanze uthi sipoko sibhidlangile vele sebalala bamile ke kulelo khaya ngqonqoza sidle ukudla endlini senza funa ukuthi lapho uqale ubanikete umuthi uthi yebantu abami nitawuchela mhlambe emalanga azabe mathathu wena utawufika kuleli ngoba vele na utawusuka nje uthathe esikhwama uthi uyakhona ngeke ulunge gogo. Ungafana nokufa. Kujulile kakhulu. Esimeni esifana naleso uthola ukuthi sekunespoke silala nabantu ekhaya silala nezingane ingane sakhona nokulala sidla ukudla uyakhona nokufika uyikhiphe leyo nono ikhali sale liclean. Ngiyayikhipha mina gogo ngifike ngifembe lapho. Yebo. Kodwa kuyakufuneka isikapa ngithi isikapa yasade isilwane lesithulile. La kulesikapa utawusebenzisa umswane inyongo nalenhlitiyo nalamafutha labala emsileni kulesikapa uyawuphithiya lemithi lelo yosebenta ngayo khona le ufika ufembe usibambe leso sibhoko uve abantu babuya batobonga nje kunetingubo letingale ekhaya hayi lamadlotini letingubo bangibongile bantu bathi hey gogo thina bese singalali sesiyalala uve abantu bathi kushaya umoya gogo. Manje uma uyikhipha lezi ibhoko uyilahla isigangeni uzisemanzini zishonaphi? Hayi khona la ngitilahla khona gogo phela sitawusolwa abantu nasesikhuluma into letijule kakhulu. Uyakhona ukusiza abanye ogobela ngoba kuyenzeka uthola ukuthi umuntu isithunywa sakhe yebo sikhona kodwa asikhuthazekile uyakhona ukumlekelela ukuthi hayi phamisa isithunywa ngibasitile gogo kakhulu bantu laba belaphi lo munye athi gogo mina solo ngabuya ngizange ngisebenta sukela nje ngabuye ekuthwaseni bangishiya ngizange ngisebenza usho ukuhlola umuntu usho kufika nje umuntu athi ukukhulekela tinhlola ngiyabasida gogo labanye ngezwe umoya futhi bethinta into yokuthwebula uyathwebula. Gogo lento yekuthebula mina gogo ngidakutshela liqiniso mina kangikwadi mina ngifuna ukukhuluma ngento lengingakwadi kuyenda mhlambe kukhona la bathebule emadlode abantu mina angikwadi ukuthi kukhona ukuthebula lidlo thwala awuyenzi awuthwalisi awuthebuli ngisebenta ngelidlodi mina gogo liyangisebentela lidlodi lami manje angeke ngihambe ngiyothatha into lengibona ukuthi sengidawucathanisa emadlodami nawo angifuni gogo mina ngikahle nje emadlodami alungile ngilali ngendlala gogo. Ngifuna sibuke ke lento le oyithanda kakhulu yokusiza abantu ngokubageza abantu bethola inhlanhla abantu bekwazi ukuthi bevuleke lezi zinto zabo bethola imisebenzi bethola imeno begana abantu umsebenzi wokugeza abantu uyawenza lekhaya. Hayi gogo lapho number 1 siyawenda la khaya thina umsebenzi wokugeza umuntu uva umuntu aqedza ukugeza la ngithanzwa amaXhosa ke gogo labale Eastern Cape babuya kubo Cape Town hawu lamhlanje bayagududa nje basendleleni bayangithanza ke laba ngathi noma bekufute ngenze emaXhoseni vele umlungu ithoka lomlungu yebo bayangithanza gogo labo bantu labo nyalo nje bagibele basendleleni batawufika ekseni ngiyabageza uva umuntu wathi yegogo nginele kugibela endizeni bantu bonke baguquka nami ngigibele ebhasini yegogo bonke abantu bangibuka uthi lento seyiqalile uyasebenta
Njengaloku ke labanye baye babuda ngithi bani sabajwayela lokuthi ukuthwala gogo bangibude ukuthi gogo manje na ungisebenta kutawuthatha isikhathi lesinganani ukuthi kusebe ngithi mina na uphuma la gedeni la so uyaqala uyabona imiphumela uyabona ukuthi hayi cha lesalikwati sengibambile lesi kwafika lomnye babe la lomnye lo wangithengela iT-Cross nakafika la kushothi bekanedinkinga nje emsebenzini balwa neboss yakhe nakafika ke la hayi ngithi asambe siyongiyomvala esigangeni ngibuye ngimsebenzi phela eliviki linye ngivala icingo ngithi la khona sebamxoshile ke uthi yegogo phela ngiceda ngingena conference call nyalo ngithi mine yani conference call sebaxoshile yini uthi hayi baxoshela boss wami sengimi boss lokho ukuthi he was so excited wamangala ngathi ngalelinye ilanga nginema client khona laba ngibita la gedeni bathi kunebantu bantwana ngithi mina ngiyaphuma ngikhanza imoto imile lapha nalabanye bobhodi ngithi mina yebo bantu babami ngenane nifuna kugogo mabalabala bathi gogo kodwa sifuna wena silethe nasipho sakho ngamangala lo mfana ukuthi songithengela imoto inamali ngamangala ngathi mina nongihlolelani lo mfana ngabe ngiyithuthudla ngahamba ngaye eSwatini phela nangifika ekhaya bathi hey bathi uyirentile ini le moto ngithi mina ngirenta imoto ngirentela ini bathi mhlambe phela urenta imoto ufuna ukutoyibukisa ngithi mina nini le moto ngithengela iclient yami mina ngeke ngihambe ngiyorentela nini imoto benibobani ngoba kusekhaya la sengichaza ke gogo ukuthi Tinvo na utenda ngendlela le kahle tiyendeka nangeliqiniso gogo ngoba lokumgcoka liqiniso kufana ke nekuthi ngalesinye isikhathi ngeke ngithi mina sukela ngaqala kulapha kude le ngimphonyako kuyenteka umuntu umphonye gogo uthi uyamsebenza umphonye kodwa ke nabo bantu nesive nje sonke funa sathi ukuthi phela nathi sidinyanga we are human beings asito mhlambe awunama uyakuboka ukuthi konke udakujikisa kuyendeka ngalelinye ilanga lomunye uthi uyamenta kungayindeki kahle kodwa ke mina ngiyabona bathathu noma 4 solo ngifike la South Africa asho ke ukuthi gogo sendile gogo ngiyabona ukuthi ungisebenzile kodwa kukhona la kushoda khona so uyasho ke ukuthi kushoda la gogo so uyabuya ke sesiyabuka ukuthi yini lento lesishile lapha ngoba kuyendeka lo munye njengalabanye gogo mina ngisafuni ku sebenza umuntu ongakahloli ngoba udibana nenkinga ngifuna kuqale ngikubuke kahle singasuki nje sihlale endzabeni ngoba ukhanze uthi kunalento lengaphansi lefuna niqale ngayo uthole lo munye nje ukuthi sohamba uticedzile tinyanga kani unesilwane ufuna kukhishwe lesilwane funa kuqale kukhishwe lo dodi ke ngikhane kumsebenzi ngoba udamsebenzi athi yena Tinva kasebenzi kane nikhohlwe kungena lapha basi injalo gogo ngifuna sesiyivala abantu bahlushwa amadliso abanye badliswa amadoda abanye badliswe abafazi abanye badlisiwe emndenini uyalikhipha nidliso ikhona gogo imbita yekhipha sidliso na Timbili ngiqale ngikunikele lenye lolo ifaka edokweni ifike ipenetrate ibuke yonke indzawo la kungathi akulungi khona bese ke uthi ungayidla so unathe amandla ashisayo nje mhlambe uze kushaye bo1 so lukhipha ngoba lelinye lidliso gogo walikhipha ngetulu liyambulala umuntu so ufelwa ngumuntu ke sebathi lo gogo ubolela umuntu kane nayindzaba ngilelidliso lidliso akufuneka umuntu umhlandisi ungakam manje uqala ukuthi ulithambise gogo lithi mawusibona silithambile bese usebenza ngayo gogo injalo ngoba nalabanye khona nje labanye bathi gogo wena
yini wena le kwento benesibinzi kangaka ngithi mina akusimi ngileli dlodi ngoba nami lendvo ngiphiwe kufana nje gogo ngidokutshela liqiniso mina nganathi ngesipoko nesilwane sinebantu baso gogo kukhona athi umuntu uyakukhipha lendvo kani akakwadi kahle uyabo lendvo ibane angiceki labanye bantu gogo ngive kahle but kukhona nje into lotayikhanza ukuthi inemuntu wayo oyishayayo lotayishaya nje kanye iphume kodwa wena uzizwe selula kodwa wena ukhanze uthi sekuphela umnyaka wonke solulwa nalomuntu kumgipha silwane sengisho ukuthi ke nato letinye tintfo tinebantu bato njengenhlanhla nje gogo angeke uthi wena utawuta kimi ngihlala lapha emkhukhwini lapha ngithi mina ngidakugezela inhlanhla kodwa wena uyiboni lenhlanhla la kimi ngidakugeza njani mina inhlanhla kwamina ngingakhona ukugeza kwamina yebo gogo hey isibaza ngitshela labanye la hey gogo sifuna umuthi welotho sifuna ukuthi imuthi we Betway one ngithi mina abantu abami mina ngenginiyenge anginawo lenginako mina efika kimi ngikugeze ngikuvulele tintfo takho ukhulume nemadlo takho wena hayi mina ukuthi ngidawuthi mina ngidakunika umuthi welotho phela nami ngingaba ngikhona la sigodlweni ngangihlala ledule stairs ukuthi nzamba amangehle ngithatha imoto noma iLamborghini ngihambe ngiyogembula ngiphindze ngibuye ngiyipake ngithinzithe imali ngifike ngiyithinze gogo akufuneka isiboye ngabantu gogo singabayengi bani nikazi weqiniso asingabathi ngifuna sibukeke umuntu mhlawumbe ofisa ukuvakashela nosebuke le video wathi hayi ngiyathanda ukuthi ngifike ePitori eSoshanguve uzokuthola ngazi iziphi insuku ngathi usebenza ngazo iziphi insuku futhi ngathi awusebenzi ngazo ngisebenza onke malanga mina gogo sengahlubuka nasesondweni uyati ngoba phela mina ngisonze eJericho gogo ngiliJericho kodwa ke la Pitoli kusede lisondvo mongameli nje kulomnyaka lophelile ngathi nangiya Good Friday wangibamba ngesandla wathi gogo uvula lisondvo kufuneka lisondvo ngathi mina ngidawulivula lisondvo ngidawuqala phi mina ukufula lisonto ngoba nje mina nakufude ngiyesontweni ngifuna ngiye leso wethu lapha iToli kude eJericho so angadi kulomnyaka ukuthi kutawendeka kanjani mhlambe litaba khona angadi ngoba ngithi lisonto linemsimeto yakhona gogo akufuneki nje ugijimela indvu uyibona ukuthi ngathi lapha ngidahle ngiba necakeka uyabona ngoba uyati nawo inyanga ukuthi kukanjani gogo kubhizi kuyaphithitela lapha inyangeni manje ngitholakala every day kwanyalo nangelisondvo mina ngikhona esigodlweni ngi-offer sombuluko nami suke ngithi nje ngiyaphumpumula ngaphandle ke nangabe mhlambe bangithethe ngiyosebenta noma ngiyobethela noma ngiye kuphi kodwa nje nangabe kude emergency lekhona suke ngikhona la sigodlweni gogo wamandla umuntu ozala usuya ePretoria uzala igama lendawo lana kusevuma Skloof gogo now usuke ePitoli edrobheni nje bavame ukugibelela lapha eBlood Mall bagibela ikhumbi leyeSteenwater asho ukuthi yena wehla opposite iF4 lavuma Skloof asho ukuthi ngehla endleleni kunelibhodi ke lapha ekhulu lapha elibhala ugogo mabala sengafaka libhodi ke bayabehlisa khona lapha ebhodini bese bayafika la khaya asekulula mawashe ebhodini uyabona umuzi nawo uzolana ke la ngoba lenye into ke mfanami nabafika le edolobheni ukhanze ukuthi ikhombe namonye umuntu kane mhlambe lo muntu utogezwa lokugezwa kuyiprocess kuyalithatha half day almost the whole day
ngoba usuke ungajahile umsebenzi umuntu oyisineke sakhe. Ngiko ke gogo ngithi mina letinye tinyanga nathi khala tithi tifuna kugcwale ebaleni ngiyakugcwalisela mara mina ngithandza ukuthi angifuni kusebenza ngine pressure mina 4 webantfu noma 3 nabadogeza it's enough gogo ngoba nase ufuna babe baningi kakhulu labantu ungabe usakhona lokubenta kahle leti tawugcina sobadoja phela gogo sekuthiwa lo gogo ujaha imali lona buka lento la kangendele yona ayibonakala uyayibona gogo injalo. Hayi ngiyathokoza kakhulu. Siyabonga. Gogo ngifuna sibuke la senzani la. Khona yonke inhlobo khona imkhonto khona zonke izinto la. Hayi gogo lana iganzelo lami nje lekuthi nangigeza tigolane ngoba nangibageza baqala bafake kancane ingadi la kulesihlati la bageza bahlande ngaso nase bangena ku number 3 kuna number 1 la khaya uyafutha yageza number 2 uyafutha yageza bese number 3 ke sengilongci ya bese ke lapho kufuna ukuthi ude nale nkhukhu utophahla la ucelele tinhlanhla utophahla ke lana ucela letinhlanhla lana noma ngabe bowutele ukuthi ufuna kucina mhlambe kunetitha letikulandzelako noma utociniselwa sibhamu ucela khona la ngikhona la uphahla khona la kahle kahle futhi nenkukhu la uzohlaba le nkukhu ubona uyicala uyihlabelela kulesihlati sakhe bese uyabuya sokuya soyaphahla ngayo la gogo senzani la ndani encane lana ke gogo lana kuhlala imithi lejulile gogo lana ngibeka yona imithi lejulile la gogo ngoba kukhona imithi lengangeni ngale endombeni lezinje ingcolile akungeni ngale kuhlala khona la gogo noma ngabe ukhona umuntu lokuhluphako nje umchilizi siphahla khona la sendela konke umsebenzi siwendele khona la thokoza gogo ngaleke liganzelo lami ngala asiye ngakhona sibona lapha ke gogo thokoza lapha liganzelo lami lana gogo ngila ngiphahla khona nalesikhani ngisene mathwaza bekaphahla khona la gogo indzawo yami nje nami ngithandazela khona la gogo kodwa ke mathwaza sengabe angisawafuni angilifuni gogo lithwasa noma lingachamuka liphethe suitcase nema US dollar ngithi nithe ama US dollar ngiwimali lenesindi yini konke ngishoko phose ngafa mina lamathwasa gogo awafuni yiwo ufuna ukubula la khaya nje vela ngisathwasisi bantu abami noma ungachamuka uthwele imali igcwele imoto angisathwasisi vele ngavele ngahlaba ngendashwala ngacela khona lamsamo ukuthi bogogo ngiqoleleni ngoba uyati gogo ukuthi uyahlala endzaweni uhlale uthole ukuthi labantu abakuthanzi abakufuni kodwa abakwati nawe awubadi bangakufuni nje manje na unemathwasa kuningi lokwendeka gogo inkinga zibaningi diningi kakhulu gogo diningi kakhulu lebe nginawo nje kugcineni lamva kwalomkhukhu lo bese kuneligede laba ngithi lapha before ngihlalele kulendlu lenkulu ngakhe lapha bengilala la kuleli londo manje ligede liyakhiwa ngithi nzambama bebaphuma ngala ngemuva
baphume kuyiwe emathaveni kunathwe emasavana kwentiweni uyabona angithi umuntu nakaletha umntwana akhe utomthwasisa umlethela ukuthi songuwe makwakhe funa umgathe manje kwenzeka into eyenzaka kuye manje ke gogo ke ngidibuke nje into letiningi ngike ngagula ngavuka ma drip labovu la green yonke inhlobo ilaceleni ngidle poison gogo ngase ngiyatshela nje ukuthi angisafuni nyalo angisafuni gogo umabalabala sizibaleni la sithokoze kakhulu gogo siyabonga.